U ovom tutorialu ćete naučiti kako koristiti software za resin printere. Prvo koristiti kako koristiti software za resin printere. Prvo importamo naš model. Taj model je nažalost pun potpuno i mi ga moramo holovati da trošimo manje rezina. To se barem lagano radi preko holo funkcije koja ako pogledate iza nje model vidite da je on zapravo sada šupalj iznutra i da se sastoji od stjenke 2 mm debele. Sada je model spreman za printanje da daleko manje materijala. Ali moramo probušiti barem dve rupe da se nakon printanja ne skuplja rezin unutar njega koji se nikad ne bi osušio. To se radi preko punch funkcije i dosta lagano radi ako ste već holovali vaš model. Ovako treba izgledati model koji je već 50% spreman za printanje. Sljedeće što trebamo je nagnuti ga blago prema natrag, tako da support struktura koju ćemo napraviti uskoro mu bude većinski na leđima, ne na dijelu koju ćemo gledati nakon što se isprinta, to jest da se smanji vučne sile između donjeg i gornjeg dijela ploče, što je tema za jedan drugi video. Idemo sad generirati support strukturu, medium automatski generacija je skroz ok, samo kliknite Generate Automatic Supports i dobit ćete ovakvu strukturu. Ona je sasvim ok. Sljedeće polazimo ove parametre, bitni su jedino Normal Exposure Time i kliknemo Slice. Enablamo 3D View i sada mi možemo vidjeti kako će točno to izgledati na resin printeru, na koji način on njega vidi. Svaka slikica na desnoj strani predstavlja jedan layer našeg modela koji će UV ekran napraviti crnjavajući rezin.